Исәннәрмесез, күлке яратучы Мунча Таш эстрада театрының тамашаларын караучы хөрмәтле тамашачыларыбыз, хайырлы көннәр, хайырлы кичләр. Экранның теге ягында утыручы безне яраткан барлык тамашачылар, исәнмесез. Инде менә күпләр безгә язалар, очрага штырыйлар, кая китте Көлкеддин тапшыруы дип дуслар. Ул инде димәк, сезгә Көлкеддин тапшыруы ошаган дип уйлыйбыз. Үзенең субъектив сәбәпләре, объектив сәбәпләре бар инде. Шуларның берсе 15 майдан октябрь башына кадәр мин Казанда бер хәл дигән беренче татар сериалында кинога төштем дуслар. Ул хәзер менә экраннарда күрерсез, аны карарсыз. Безнең хезмәтне шуңа күрә инде менә вакыт җитте, Көлкеддинне яңадан башлап җибәрәбез. Сезгә шар дип уйлыйбыз. Карагыз безнең тапшыруларны Мунча Ташның YouTube каналында. Рәхәтләнеп бергә элемтәдә булыйк, бергә яшик. Шулай да бүген Көлкеддин тапшыруын башлап җибәрәбез. Кадерле дуслар, без инде Көлкеддин тапшыруында бик күп темаларга кагылабыз. Бүгенге темабыз барыбызга да таныш, барыбызга да якын мәктәп темасына кагылып үтәбез бүген. Минем үзем укытучыда түгел, хәзер укучыда түгел. Шуңа күрә мәктәп турында мин сөйли алмыйм. Шулай да минем бик якын мәктәп директорым бар. Хәзер без аңа шалтыратабыз. Ул юмор хисле кеше үзе. Сорыйк әле, хәзерге мәктәп ничегрәк яшәп ята икән? Alo, исәнмесез Игорь Галимович? Исәнмесез. Хәлләрегез ничек? Булай Аллаһка шөкер. Үзегез ни хәлдә? Без тапшыру төшәйдек Көлкеддин дигән. Караганыгыз бармы? Көлкеддин дигән? Карагыз әле, ни, булай кеше көлкесенә калдыра күрмәгез тагы. Юк. Бу YouTube каналында юморга багышланган Көлкеддин дигән тапшыру төшерәбез. Юмор яратам мин үзе. Юмористик кеше, яратам. Сезгә бер соравым бар иде. Игорь Галимович, сез бик күп еллар мәктәп директоры бит инде, диме? 41 ел, Аллаһка шөкер, 41 ел. Игорь Галимович, безнең бүгенге Көлкеддин тапшыруының темасы мәктәпләр турында. Шуңа күрә мәктәп турында бер-ике сүз әйтә алмассыз микән? Кәш, аның мәктәбе шулык инде. Хәтта парталар да шулык. Яңалык бар, дөнья үзгәргәч, безнең мәктәптә үзгәрде. Менә шул иске парталар өстенә компьютерлар, гаджетлар алып куйдык, Аллаһка шөкер балаларга. Балаларны җәү җөртмибез. Күршүрәннән булса да автобус белән китертәбез. Интекмәсеннәр балакайларым. Укыту турында да сөйләп киттегез инде, Игорь Галимович. Уку инде ул. Кайчан булса да уку барыбер. Ләкин хәзер безнең укулар үзгәрде. Безнең укулар хәзер электронный. Уку журнал менә электронный, дневниклар электронный. Ул электронныйның файдасы бар. Әйтик, менә укучы электронный дневник булгач, өенә кайтканчы икеле алганы белмәй. Балага стресс булмасын. Өенә кайткач, әтиянең янында икелене белгәч тә үзләре карыйлар инде. Электрик алса инде, алмаган, алмый торгандыр инде. Шуңа безгә ул яктан бик файдалы. Электронный дигәннән сез юмористсың бит. Электронный дигәннән элек мәктәп артында балалар сигарет тарталар иде. Хәзер электронный сигарет суралар. Урыс әйтмеши, только дым стоит, малай. Бер-ике тапкыр яңгышып, пожарниклар да шалтыратты, янасыз мәллә дип. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Исән булыгыз, кәш. Ахралы бу тапшыруыгызны каян карап буласың? Мунча Ташының YouTube каналынан карый аласыз. Телевизордан, кайсы каналдан? Юк инде, телевизорда түгел, интернетта. Интернетта. Мәктәптә интернет бар, карармын, ярар. Бик зур рәхмәт сезгә, Игорь Галимович. Сау булыгыз, уңышлар телибез. Исән булыгыз, ярар, давай. Кем булды соң әле? Үзе тагы минем элекешкә ошап тора. Замана дигән. Менә без яр чакта укулар икенче төрле шул, икенче төрле. Укытучылар да ничектер бат. Жосткырагы, теге строгырагы. Керек булса келип шабап талалары башына берне. Шул җитәдер тыңларга. Әле мин хәтерлим.
5 fandan bizni bravo o'qitdi. Ay, mana bulay tutdi endi malay. Kimsin ananing ismi? Ne fan o'qitasan sen bizda? Fanlar ko'p menim, 15 fan. 15? Nindi fanlar? Hatırlab bitiraman. Tarix, adabiyot, rus tili, ximiya, fizkultura, trud, nemetskiy muzika ko'p endi. Muzika? Nega? Jalay, sizin nesligizde çok mu cırılıyı bölünçe, garmında oynayı bölünçe? Nişikler okutasan indi sen ol muzikana, ha? Notunu nişik iretasın indi. Joyli ol notu, bulayına aytasın. Noti diye barasın, saz okuylar. Ne okuyar? Avuldan kadar konsert koya başlasan bir garmında oynayı bölünçe yok, bir jırşı yok. Noti. Nemetskini türmede öğrenip kayttın valla. Ya endi, Ştirvis klasında öğrendi. Endi sizler bilasın. Ko'pindalar Hindi xo, Hayne Schlufen, Gut, Heil Hitler. Şunu okutup çıkarasın indi. Nega shu kino olmasalar jitgan bola shaqa narsalar ortiq bilib. İnyazga kirlik bulup çıkarlar. Niyazga? İnyaz иностранный язык deb atalar. Universitetda. Va. Nindi spesialist sanalar sening? Ha? Biliming nechik sanalar sening? Zootexnik. Qozon Avul xo'jalik akademiyasi bitirding mana. Qayan Qozonni bitiraman endi. Shistay Avul xo'jalik texnikumining kurs yarimidan ortqa tepib chiqardilar. Nechik Shistay texnikumi bilan o'rta maktabda o'qitib yursan mana. Onu da bitirmagan kelir. Kim ish qoldirsin seni? Kim attestov aytdi? Ne o'zingiz? No bir senga o'qitirga kelganda yuqori bilimim bor deb keldi. Hansı поддельный attestat поддельный diplom. Allah, bunda Shistay bilimi bilan hozir mening bolalarni jular qoldirga jirsan mana. Siz Salim Kaya Shistay texnikumin jamolab turasiz. Tataristonda ko'p yetakchi shuni bitirib yetakchilik etib o'tiralar. Siz joni yetakchi bo'lirganga bilim kerak tugul. Stolga so'qdingiz yetdi. Bunda biz bolalarga bilim berga kerak. Sen davay alay shu tey shoyarma joni. Agarda bilsalar buning yo'q diplomi yo'q ekan, bilasiz menga narsa bo'lar. Ya Qozonga boraymi, ya Shollaga, ya Laboqaga zavod bo'lsa diplom olib qayt. Aya avul o'qituvchilar o'qirga kirlik bo'lsa unda kiragini necha ming tanga to'larga kerak. Siyirini sot. Siyir sotib men oshqa o'layim shtoli. Mana bir taqdim bor. Narsa? Tubanishda bizning Solihoy bor edi o'qitishi. Ul bitmaskan hali bitgan ularga yetadi endi. Shuning diplomi menga berib aytdik. Familiyasi Shigalaning. Familiyasi Kila G'afurov. Familiyasi Kilada, ismin Kilday. Kilmasa men o'zim yasayim, men turmada o'xsha yasadim даже. Meshellik qonuni shu bino sog'an o'xsha bilan magazinga yurgan 3 oy. So'na tutdilar, qolganini birga o'tirib chiqdik ishni. Hali bir kun bilmaydi. Hobiga ulgash diplom kerak tugul endi. O narsaga bo'ladi. Unda qabrda so'ramaslar, yuqori biliming bormi yo'qmi deb. Sendan so'raylar. Yasab olib keladi. Yasab olib kelib ber menga bunda arxivda tursin, seyfda. Yara. Hat, alay bilan ularni ayta qolsa, qabr qozirga aytirgan unutma, sen qozirsin, men qarab turaman. Tak, mana shu Shistay texnikum orqasida kelib chiqqan endi bu jolib olaysan. Nima jolib? Narsa bu? Sen bitmanda yozgan jani, G'afurov maktabga solib yurug'ina tugil, bolalarni nodon qoldiradigan. Nodon deb o'qitab 45 minut o'qitab endi narsa bo'ladi, narsa bilan o'qitasan ekan sen, 6-chilarda tarix o'qitasanmi? Yo'qdan. Hat narsa silading anda. Napoleon bilan Hitler ikkisi bir armiyada sug'ishganlar deb. Ha? Napoleon qo'shan bo'lganda, Hitler qo'shan bo'lgan. Sen Salim Kavay, jonim aytindi. Hitler bizga qarshi sug'ishganmi? Sug'ishgan. Napoleon bizga qarshi sug'ishganmi? Sug'ishgan. Nimaga ikkisilar bizga qarshi sug'ishganmi aytinglar? Bir armiyada bo'lganlarmi? Shunday, men prosta ikki timini birga birlashtirdim. Balki durustdir, men o'zimda bilmayman xabar qachon qo'yib, kim qachon sug'ishgani. Bunda mening jolimda durust bo'lsa bir narsa yurakka bardi. Sen bitimi menga bolshevikka, kommunistga imi tayoq ko'targaning jonki. Kommunistlar bitdi hozir. Bitmadi, isham biz. Jonkisaga men 30 yil partiyada turgan kishi, 30 yil imi maktab direktori, 30 yil kolxozning partiya uyushma sekretari bo'lgan kishi jonkisaga. Sen narsa so'raganing revolyutsiya turunda, ha? Narsa degan? Narsa so'raganing bolalarga, miskinlarga. Imish 1917-yilning fevral revolyutsiyasida Vladimir Ilyich Lenin Peterburgning qishqi saroyida Ivan Grozniyni bo'g'ib o'tirgan deb. Lenin qo'shan bo'lganda Ivan Grozniy qo'shan bo'lgan. Hazrat boshini ishlab bolalarni nodon qoldirasan deb. Bilamizim
Kalim Kavish bilib söylemedim Kanish. Mena buni tuvan ish Habibulloh Bey aytgani. Narsa dey? Habibulloh Bey bitindan o'zi 17-yil revolyutsiyada qatnashdim dey. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ivan Groznyni tigi bag'ona turida bo'lib jatadir edi. Lenin. Lenin. Bu Kanish meni abi ishonib tanitmadim uni Habibulloh Beyga. Ne ishim degan? Uni o'zi 17-yil revolyutsiyada qatnashdim dey. Uni o'zi 22-yilga. Mana chaqir. Mana balay G'afurov, deymi? Habibulloh Bey aytaykan, demak, durust ayta. Chunki u mening o'qituvchi jonkisagim. Mana shu shunday yetik bilan tibab o'qitdi. Rahmetli sen narsanda ortda pazarning eshigini samarab aytib qo'ydilar-da. Ondan pazarning orqasida. Qara tikshayga sho'lada kiradi. Tezroq ochib qo'y. Yardım milyon akşam pişirasın kiloşları ya straf. Davay. Abay. Senin sorun ders okuda birisi şuna bakışın işlemeyin. Sen sabay. Şavalıyım. Ha? Endi bugün okırmazlar degan benim kabinet qasina. Tamam kızlar. Nefsem aytarlar onda tag'in. So'ng yana tatar tili o'qituvchisi rif mavzasini Sashinini yozib qo'shdi. Noya yazmadım onu. Yozdim abay. Men shayni ishi o'zdirdim degancha maga. Shuni xatni noto'g'ri etib yozdim. Butun klasslar sharaqında o'zdirib. Abay oshib o'qidi-da ikkiladay. Ana direktorning aqliga qolganini so'ylashib o'tirasiz dedi. Durust tugul ishimda abay. Durust qilmadi ikkalini. Sashiniya, men eshik joyini o'zdirdim. Rahmat. Eybat bo'ldi. Sonunda için şavalim, 3 kilo su yazganı. Buna eshik 2 kilo qo'yganlar, men 1 kilo qo'ygan bo'layim. Erasmus şuna 3 kilo su yazsalar. Jey bitu 3 ay vardı. En eshik yozarlar kerak abay. Ko'proq yazarlar kerak, ko'proq. Olaysa ko'p etib yozaman abay. Bar ko'proq etib yozsin. Menga ish toptirib ko'rsat. Aha. Böyle yaşlar neydi balaşara gitti bu kadar. İgri Halime mümkün ver. Yazdım İgri Halime Bey. Siz aytgancha ko'p etib yozdim. Men eshik joyini o'zdirdim. Rahmat. Eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi. Eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi. Eybat bo'ldi. Aha. Eybat bo'ldi, eybat bo'lmadi. Nega? Bundan shaqay bo'lmadi. So'ng abay, do'st yigitlar bilan Salih obining olma bog'chasini olma o'rlarga deb kirgan edik. Tuz bilan unda otdi. Eybat bo'lmagan. Eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi, eybat bo'ldi. Abay, 3 bit yozdim, tagi yog'ida o'qig'iz. Eybat bo'ldi, eybat. Mana bit. Eybat bo'lgan bit. Niye? Eybat bo'lgan bit, ana shunda o. Yozib bo'lmaganimizni xushlaytirib, qo'ytirib. Rahmat abay. Rahmat. Молодец. Tilasan bildirasizmi? Bir ishni. Rahmat abay. Var. Shunda bu. Ha, jurnalga qo'ying. Aha. Va, bu yilga birinchi ishlar. To'xtana. Shabalay. Iskach bitti bir dersin ishlab, biyologiya darsini o'rganmay boshladim. Ha? Meni birisi kim yo'ldarasi abay? Hali jurisi kelmay. Shu kunlar abayda meni maymundan yaralgandi. Seni maymundan yaralgandi. Yo'q abay, menigina tugul. Sizni de maymundan yaralgandi. Meni de maymundan yaralgandi. Ye. Ko'rsatdim biyologiya o'qitishni hali. Shuni qo'ya chiqqan. Aygami? Ayga. Hürmetli talebler, Ali yomağına direktörümüz İgrik Galimovich şaltırattı. Şunan? Ranadan Savişani'den qaytib kelamdi. Yig'ilishdan. Ha, şulaydır indi. So'nggi sugungan so'zimga ishlab qoldim. Qolganin qaytqach burishlab, tuzlab anglatirman dedi. Ulam. Shunga ko'ra srochno petsovetga yig'irga qo'shdi. Petsovet tugul, o'qituvchilar kengashmasi. Shular o'tirimizning qabul deydi. Shabahat idamlar shag'irday o'zi qaytib keladi.
İsen. Sen misiniz? Barınızda jıldı mı? Жылды. Ey, toğu vattı tığı butulkanı. Aramadalar, savişlerine bakıp gelip. Жиылыштан. Sana jıyılıştan mısın edi? Bala şahasıma bastırıp süktüler. Yüzüm kızarıp bitti. Anam oğarğanı da şu gündü. Yine aytım, işlegen kişini de su geler mi ne? Yemin işlegen kişini su alamın da üstte oturganlar su kişi yok. Игорь Галимович, bir kışkırıp söyleşmeniz elizine har. Nasıl buldu? Derse buldu deyik, ene көрмесімнің tarih okutuşusu Firgavun Mesарович yoklay. Oya, күзлері ашық бейтанım. Diye şok kattınız ama. O bitinde kadar mektepte 60 yıldan artık okuta. Şulay. Ben şu 60 yıl içinde okuşalar karşısında gözünü açıp yıklarmayla lan oğlum. Şulay besan. Nişik bilmesin Milan'ın okuşusu. İyi. Hazır ben 60'a gittim indi. Sen mineyden kolay bulgaç işlep kuşadın sen. Kup qora. Bilesin onun okuşusu ele dilinde üstte ministerstvada. Şefakat, tikkine tırığız, bu julu toşna ışkındı. Kürekler nezirlerge kirek. Bak şakladırga deyin Firgavun'a. Firgavun Mesарович, не дождетесь түгіл, күтмәгіз. Kütüşenim de yok. Kalab aldığında yat bit. Күрсәткечләребез нашар. Мәктәбебез районда иң азак урында. Оңла бітірмедім, нендей сөз болды ол көрсәткішлер? Показатель була. Риф абзасына. İdrik Halimoviç, әбілесіз ме біздің көрсәткіштер не үшін нашар? Ne işin başarsın? Mine barısına da şuşa Rifma Abzarevna kayıplı. Rifma Abzarımna түгіл, Rifma Abzasımna. Yarar ikinci yolu Sarayevna diyelim. Herartın sıra. Yok, işeyinde min kayıplı, ha? Ne işlemelisin mine kayıplısız? Siz bilesiniz mi, Igor Galimoviç, ne için bizim mektep en ahırıga orunda bara, ha? Mene bilmeyim şola etmezsiz deykensin. Mine hazır aytam. Aytik zalı. Mine bu bilimsiz, uramdan kelip kirgen hizmet okutuşusu Raşpel Kolonoviç. Kalonoviç. Şuller. Mektep işini üstüne Rahim Ettegez de koygan. Nişik digen? Nasıl sen de Rahim'in etelleri koydum? Etne elmegen ol, şulay dip yazıp koygan. Sen anlamışsınız beni. Bizden bit mektepnin işine işki yaklaşılar. Rayondan kilgen tekşirişler işekme tartıp karılar da mektep bikliyken deyip geri kaytıp biteler. Ben şuna göre Rahim Ettegez deyip yazıp koydum. Olaysa mektep işinin tartıp boşa durman edip yasanız. Çok zor kisegim, min bir anda Rahim'le tartığız deyip yazıp koyalım. Bu bit mektep söteki, onda teselerse yazıp koymayın. Neden? Arada hizmetler şartlıktan zalı. Sana da işekkine kayıplı bulsa, işekin iyi bile alıp atığısılarını. Şunu alıp atıyorlar. Kaçsakın iyi bile alıp barıkız. Sen seninle koyup kırıp gittik zalı. Bizden bir tihtaga mektepke tekşiruşlar kile. Şunu turdabilerine kirek. Kimler? Kimler bulsun? Obernadzor, Texnadzor, Rospotribnadzor, Emşehiyes prokuratura, hatta Ribnadzor kile dediler. Rıbdan sonra nesleşe bir idanın mektepte. Dişe buyursun. Neyi? Yürüyün değil mi ne? Kızım, mektebinin patbalında su turabi. Ne şul, sulu suğurta suruna bile bu. Utmaz balta, kalını beş. Şuller. Şuller, balo kurşite başlagan. Ulan, Ник, ziyanı var mı la Igor Galimoviç? Hazır bit, Ramazan, rayondan, isbalkumdan kelgen tekşirişler bizden balıkını taşıyorlar, bizden balıkını oşuyorlar. Sen bütün ne yapmaşan demeyim. Ziyanı şu? hürmetli hizmetleşlerimizin mektepke tekşirişler kileyken demek olarını koruşmalarına gerek. Abizatını. İterek gerek. Abizatın olsun. Şulay deyip her bir okutuşundan birer min so'm akşa jiyem äzirlegiz. Nindi bir bin so'm akşa. Nindi bir bin so'm akşa. Bultur 500 gine eylebeyt. So'ng beyeler ortdi bitidi hazır.
Firavun abi, sana 500 ney, 1000 tenkeni, barabara vermeysen, oturalım. Benim de bir eşeğim de yok. Kanaat. Uzamağızları başımız. Biz size uspivayımız durumda aytam. Ölgürüş. Ana şu ölgürüş şimdi, ölgürüş. Kafedeki sevgili kalıyormuş. Şoförgansız iken. İyi, Rif mağazasını şakırdım. Oturunuz. Rahmet. Ne şofördünüz İgri kalıyormuş? Bana Moskov'dan pastanabiliyorum ki çıkamam ben. Elle mina Zvanya bireler mi? Ne diye zvaniye olsun elimde. Bundan pastanabiliyor. Lazım bana pastanabiliyor. Neydi? Bana hazır sizden fenni totartılır. Urşa okuturga degan ukaz kelib chiqqan. Işık. Rusya. Mana shulay. Bir kalmış nişigindi min. Büyük şairimiz Abdullah Tukay tiline hiyenet ite alayım bulmayı. Mana buldirgan qo'shgan shu. Mana qora narsa degan. Bu pastanabiliyni o'tamagan kishini uvallat deb yozgan. Bir kalmış. Siz nişigindi min bu mektepte 35 yıl boyu Tatar tili edebiyat okutam. Benim pensiyaya çıkarga 4 yıl vakitim kaldı. Sen şulay bo'lgaç. Rif mabzasini. Tilaysan, tilamaysanmi? Tatar tilini urusha o'qitira turib kelasan ha. Yürü kalıyormuş. Nişigindi min Tatar tilini Rusya okutalıyım. Min bit Rusya bilmeyim. Şuma kurada min mine Tatar tili hem edebiyatını okutam. Onlar uylan paraz mine min nişigindi. Şu büyük şairimiz Abdullah Tukay'ın şureli şiirin Rusya'ya tercüme ite alam. Ha? Rif mabzasini ha. Boşulmağız. Hani bir texnologiyalar zamanı. Ana qaraqzali. Selam Xolisa. Hayırlı gün, İgrik Hayırlıç. Ko'rdingmi? Meni tanıydı. Siz ne oranda her ettam. Bile olsa dürüst. Xolisa. Senga bir o'tinish bor ekan. Zinhor uchun bizga bilan har bir senga she'r o'qiymiz. Shuni tarjima etib ekranga chiqaramiz hali zinhor. Bir minut. Ko'rdingmi? Yarın Texnologiya. Ayda o'qib ko'rsatalar, narsa tilaysan sen. ne kazan ardında vardı. Bir oğul kırlay diler. Jırlağındaki yüşün tavukları jırlay diler. Xolisa, tarjima etingiz hali zinhor. Ah. Ko'rasizmi? Bittizini ishlab qo'ygan. Как раз сзади, где Казань, есть деревня Крылай. Для песни мелодию куры сочиняют, говорит. Bire hazır tuğandırsın, okup kurseteyim hele. Şeykinin yazdım biraz. Yazayım hele kış, güzlerim, ol su yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü kızlarım. Тупаемыз, молодец. Otur yazsam. Ага. Она таржима etdi. Летом написал немножко, потом написал зимой и осенью порой. Розовые лица, черные брови, чупчурные глаза у девушки худой. Yok. Ben işe doy. Rif mabzası bana. Sen bu bit avulda kızlar turunda yazgan. Avulda kızlar bizde toza bulmayı. Yavuk bula bitince. Şulay işleyen neydi? İyi. Mine hazır tuğan birini okup kurseteyim hele. Sizga şapta gitti bakayım he? Hayır, ben adaşadı hele. Bilgili bu kara ormanda her yırtқышta var. Yok bugün ayu, burı, tilki, jihan, qırtqışta var. Абна. Понятно, в этом черном лесу деген есть паргон такой, есть таволок, лиса и сушитель, и кого только там нет. İgir Galimiş, gafı ediniz, ben oğla bitir olmadım.
Düşüz buldu bugün parvun diyene. Bunu aç hele kitabı, aç. Açtım. Aç, açtın mı? Yırtқыш деген söz var mı? Yırtқыш O parvayt, yırtқыш. Beni çırtıp duralar mı? Oldarsın kompüterini. Endelisa su şılkı diyenlerse. Sushi yapma işgal var mı? Sushi itir bak. Ну kip trapka bilen sürte. Sushi. Şu başı kurda. Bak. Anlaşıldı. Bu kardeşi şvabır diye sanda Rahmet. Dürüst tercüme etken. Mine de kızık bulup gidelim. Bir şeyim. Mine bana bir okup kursetli geldi. Halise bana ne sor Halise? Mine bizim büyük tukayımız şureni mine bulay tesvir etken. Burunu kekre bükülgendir tamam karmak gibi. Düz tügül kullar, ayaklar butak, tarmak gibi. Yalt kiledir işe batkan gözleri. Kut ışar kursen eder, tünle tügül kündüzleri. Yap yalangaş, nezik, lakin kışı. Nasıl yapıp oturasınız? Rem hafızasını bir motoru pistireme. Çok üstüne bakıp gitti. Yok tercüme ettirge kirek gitmene bu öğretmen ağırı. Halise ya. Yokadan okuyun. Tanıyman. Tanıyın. Burunu kekre bükülgendir tamam karmak gibi. Düz tügül kullar ayaklarda butak tarmak gibi. Tamam. Но совсем кривой согнулся, как удочка деген. Руки и ноги не как у тебя, а как у меня. Вот так тармак. Ayaklarına tüz değil. Bunlarına tüz değil. Rahmet. Seninki? Benimki kakırı bulup çıkayım. Şuraya diye bir çıkırdı. Dürüst. Bu şey Turkiyle. Ha, şuraya deyip şandınız beni. Men sizge kompüter bular gitem Allah bilsa. Mana şundan polise bilan tanıştıram da rahatlanıp tercüme etip Tatar tilini uruşa okuta başlaysınız. Anlaşıldı mı? İgeri Galime, siz meni gafı etiniz. Sizin mena zvaniyinizdan, mena bu polisegizde, pensiyagize kirek mi? Men mektepten gittim, İgeri Galime'miş. Şu. Rem hafızasını tırışlanmamız. Bir koyana gitmeysiz. Mandi pastanaveliler bundan kendinde bizge maskada. Aşırı bizim Tatar tilimiz isen sağ, alhamdülillah okutamız, tırışılmağız. Emin açıklı, uruşa okutamız dip yazar. Anladın mı? Siz özünüz Tatarca okutun devam ettiniz. Bizim balalar özümüzün Tuğan tilini, Tatar tilini öğrensinler. Söylerstik mi? İspanya bile premier isem olsam alırsınız. Rahmet size. Biz rahmet size. Yarar mı gittim işlerken? Paranız var. Vallahi selam. Tukayımızın şurele, şirin uzuvişe, Tatar dilinde kutam. Halise ya. Tamamlayayım Igor Kalimovic. Ya, tek sayın aşağıda. Саташмадың ба? Yok. At молодец, at молодец. Оу! А чё вы разорали с утра пораньше, а? Ey ona. Аңа Париждан имеш Сожида алып кайткан Екатерина II-ның теге бриллиант алкаларын, шуларны алырга $40,000 акча алды. Это какая Екатерина? С магазина Антарес, что ли? Нинди Антарес, Сарицы, Әби патша булган. Немканы Алла Пугачева кыз уйнады, кино күрдеңме? Ну? Әби патша, Рәшәйнең патшасы Екатерина II, неужели укымадың шуны? А, это который с айғырым, да ведь, пап? Да ведь? Көреліп, сойғырым екенін біле. Патша
екенін білмей, от оқытып қараған сен оқытушы. От оқыттаны сайғырым, От сіңа яшла. Қарады, кстати, мен сіңа кеше ішкі бітті табылырға, айбірлер алырға пұшқарып алдың ма? Ага, дайте, я уже все забрала. $200 бір үте көрінмәлі кофточка заказать екен, демейме? Ну? Анан соң мына хатты жете тұрған итальянский сапаги. Қойдың сапаги? Міне, жылы болсын үшін мода шундай етейм, қар. Балыққа еріге жинасың, что ли? Модасы шундай етейм. Сен тілесінер солып жүрме, көппеге берді кофтыны. Әтейім? Оу. Сен ада бір жаңалықтар метелі? Нәрсәлі мен ада біле қалдың ма? Бар. Мына өзі бар шаға, қызым, ну давай. Енді біле қалдың атаңа? Көк, Шап-шап. Тәрізіден. Шап-шап. Әтейге. Брилок бір. Allah zor, bu ne kalganı? Алсыға каттыш бір. Енді каттеш? Тек әтей өзің айттың бетсен. Каттыш сенікі дейдің қызды мына кеше. Нотариуста бір достым ішлейме? Ну? Шуңа $1000 төледім де сенің үшін қол қойып қойттым. Каттеш түту мені енді? Все, менікі қазір. Бекті сұтқаның әлі мен сеңа бір неша кеуге шыққанда балаң тұғашқына беремін дегені емей ме? Yok atayım, soğuca. Gregor Yorima. İyi. İstemesiz Igor Ivanoviç. İstemesiz Salimova. Benim sizge sorum var. Sura Salimova, sura. Ne? Siz bizge geometri okutasız. Okutam. Ne soğuk kontrol işke? Siz bana dürtle koydunuz. Tırışıp işledim. Bütün cevaplar dürüst. Tağın dürtle koydunuz. И вообще, niye siz bana dürtle koyasız? Bir de beşte koyganınız yok. Salimova. Bir kuyarayım yine ol, bişlene. Uzumda bişlenek bilmeyim geometriğini anladın mı? Demek ne senin kadar okutışı bulamam. Bulasın. Salimova, bulasın. Ondan sonra, benim sizge tamam bir sorum var. Sorayım Salimova, sorayım. Ne siz bizge sinus, kosinus, tangens, katangenslarını okutasız? Tamam. Alarının kiregi var mısın? Ne sizge kireg buldu musun alar? Salimova, o tangens ya her türlü kirek. Sözde geometri okutqanda. Anladın mı? Игорь Владимирович, siz benim kılık yaş tutaşlar bilir. Şulay grubu etip sileşmeliz. Anlaşıldı. Yaş tutar. Alıysa, benim de sana soralım var Salimova. Neşe bugün klasta doktor pişirağında. Doktorunu şiratmayacak bugün. Kim söndürme deyiş? Здрасте. Siz? Neşe yine min? Ne şulay? Ne ozgan atnada siz klasta kirbettiniz. Balalar, kupma kişi klasta var. Şular şiratlaşıp, tahtаны sürteşekler gidiniz. Albert sürttü, Naila sürttü, Emir bilen Marcel sürttü, Artyom sürttü, Kişe min sürttüm. Bugün siz ne işler? Neşe yine olay Salimova? Şulay, o günü siz de klasta var idiniz bey. Так что, Egis, şükret, oğuşlar, sağ olunuz. Evet, şimdi balalar gitti. Bunlar sözüne karasam, benim bitelikte korda küresi bulan. Әти, мен киімді алмаштырдым. Әти, мен киімді алмаштырдым. Әти, мен киімді алмаштырдым. Кім айтты? Сен. Сың болдырғансың. Әйді ойнаймыз, әти. Әлігіне әнің білен ойнап туйдым. Әти, әйді ойнаймыз. Қызым, оқим дедің ме сен? Бар оқана бір дәрістеріңше, бар. Мен дәріслеріні продленкада ішледім. Молодец. Bir güne mesele қолған. Әнің білен шеш, ол ақыллы, ол бүтін нәрсені біле, білмегенінде білем deyel ол. Bola bilesin kilse terbiyeli bulup durmayın. Bolanın terbiyelerine girek. Ezgine
Bulsa vaqt tabırın işmasam derslerini әзірләшірге. Отырасың şu компьютерің алдында. Тоғышлам otur. Min снайпер. Şu компьютерінде ғана снайпер инді. Кел бұнда қызым, кел. Нейді мәселе? Так, фермер қожалығында оны шешілі. Қызым, сен бұл мәселе білен ұлтшы әтейіңе мүрәжеғат етәлі, әмі? Бұл міне ауылда өскен, хайуанлар білен бірге. Өзі дәл шолардан ерақ кетмеген. Ол яқшырақ біледі. Бар қызым, бар. Әти. Nerseydi? Мәселе. Ник әнің şiş almadı mı ne? Yok, sen hayvanlar turunda kübrek bilesin dedi. Nımın ansın әнің bik dürüs etken? Hem özün de şun dedi. Dök, nişanşı mesele? 55. Ну давай атейсің. Шоқ қаттырал өзіңнің ақыллылығың білән. Einstein. Dök. Fermer hocaligında 10 işçi işley. Her bir işçi gününe bir buxankı ip yaşay. Sen ipi alıp qayttın mı? He? Unutkan mı? İpisiz aşarsın taqda. Unutkan o. 50 aşarga pişirdin. Koy arada ölgüreyim, qayttım gına biteli. Bunlar aşık mı? Evet. Fermer üzerine işke bir tacik algan. Tacik? Bu 4 kişilik aşıy, lakin 7 kişilik işley. Ne көресің? Bir tacik, 7 tatarını alıştırı. Mine mujik, mine 4 kişi de içmasa. Fikkine türeli. Fermer taciknin tırışığını görüp, yalqav işlerini işten kuva. Ben de seni kuğurayım. Kelip çıksın ya şimdi tacik. Sırav, fermer gününe nişe ipi ekonomit ite. Ekonomit. Nişik bulasın hala bu? Bir tacik, 7 tatar keler tutunar ipi yaşarga. Nöber kim işlemi, hem? Mine kızım, etiğin zavis. Bu şimşin ya. Min bana bir sekundda şişem de tamı. Slabo. Tek benim telefon. Benim bir tanış tacik var. Şuna şaltıratam da sorayım hazır. Selam eytirgen. Alo, Anzar, selam. Karar ne? Sen bir tacikay mı? Aha, sana soru var ya. Sen gününe nişe buxan kiyip yaşaysın ol? Bu teke bir oturgandayın değil mi? Aha, yarar rahmet, buluştar. Davay, bakalım. Kızım yaz. Dinle. Cevap. Tacikler alar ipi aşamay, alar lavaş aşay degen. Lavaş? Eğitime bir sıkıntı işe. Bravo. Kızım, etiğin buluştu mu? Eyde kompüterden buluşat. Buyur. Mine kızım, cevap ezdi. Nerse buldu indi? Mina kompüterden bir göz qarab dura. Sotaşasın sen. Sen kilal qara. Dilingde tezdirek mine. Көзіме сен indi bu. Sen gözün tağın nersege şağansan. Eni bit bu. Eni Skype'dan şoltırata. Eni привет. Evi, привет. Alo, nihallerde balakaylarım. Eyvet Eni, eyvet. Sağındınız mı beni? Sağındık evi. Biknak. Ey kızım, yobuk konsun bolu koyun. Enimin diyeti de. Yav, niye şatmışsın kızını? Kim naşat midir eliminde? Kara kızalı, balakaylarım, Elimikmin Atlaklassniklar gruppasında registrerim etsikti. Klastaşlarını taptın mı sen? İşenlerden bir üzüm kolganlar, kırıla bitkenler. Sine de uzak kalmağandır indi. Eni, nişep sen Instagram'da otakos fotosun koydun ula. Ule, bu tağamın iki. Instagram'a otakosunu koyganman, o bittiğa eşke kulmaktan usfatanını koyganman iki. Eyten babaylar şaltırata,
Tövbe деген. Классташтар белән очрашуга китте. Тәле, может, иштәдер ул безгә. Я, ишетмәле. Завис компьютер катты, всё. Ну, может, перезагрузить там. Беренче тапкыр сөенем компьютерның зависать иткәненә. Жайып отырма, бер нәрсә эшлә. Ой, куркынычлыгы. Нәрсәнең, кемнең? Әниеңнең. Син дә картайган шундый булырсың микән? Борчылма, мин сине ул яшькә кадәр яшәтмим. Туктале. Монда интернет биткән бит. Интернет юк. Ничек юк? Мин бит сиңа иртә белән акча бирдем. Түләрсең интернетка дип. Мин тырнакка дип ишеттем. Инде тырнак, интернет дидем, интернет. Тыңлап була бит инде сине. Шатландым гомердә бер тапкыр тырнак. Акча биргән Сара, түләргә. Талашмагыз! Шул интернет аркасында. Semihullah klasslar selam. Aha. İste. Kak iste olmasın. Bana işlerini bitirem de kilem kalır. Bulasındır beyt. Aha. Yarar kurşurmaz. Yarar. Yani şura şuna burası var bir tane. Semihullah. Bir kere kişi yanlıklı kişinin sözü. Өзінің 11 balası var anın. 40 yıl kuruşkan çoğuya. Barıp үйüne kirdim malay. Üt oturuk bala. Ay men aytam Semihullah, xatından oңдың, men aytam oңдың. Men aytam xатын bilen muhabbet bulmasa, bu 11 bala qoyan kelip çıksın men aytam. Ya kurdaş. Ya xатын bilen jünne yaşagan жоқ. Talaşabız, soğuşkan çaklarda buladı. Soң men aytam, olay bulgaç. Nersege soň şol 11 balany alıp qaytdyňyz xатын bilen şulay yaşagaç. Alay deme dey Semihullah ayta, alay deme. Mena xатын qışqıra başlay hazır. Şoşu 11 bala arasına kiremde yok alam, xатын meni tabalmay şintige, öze mırmır kelip jüri dey. Mena köp balanın da faydası var eken. Ladna bala oturup bulmaz, klasslar ayarına barıp qaytayım endi. Rahat bit ol, klasslar bilen bir şirkildeşip, iskat şırıp oturup. Kırıldılar, kızıl kapkara dostlar. Hazır bir klassdaşını qarşı alam da, ana devam etemiz mi? Bir жылмас qarı kirem. Tak, tavariş. 10-nчы A klasslarımında aşıraşadır bit. Alar da mında, bular da mında. Çöttü mü seni tavariş? Tanımadım. Tanımadın? Hayır. Tanımadın? Şipey! Tanımadın mı? Billahi dibeyten tanımadım. Kimsin sen? Qaralım bunu. 10 yıl birge partada oturgan klassdaşını tanımadı. Gel mında. Geldi mi? Gel. Tanıdım. Kormak Kerime. Sen kıskandan muyun kekirip kaldı. Nice yıllar. Sen seni nişik tanıysın Kerim. Senin bit yaş şaktağı bir hıyalın turmuşqa çıkan bit. Hatırında mı? Mektepte okuganda zavuş mana senin şuşu bidire şeşlerinden tutup alıp direktörga alıp kirgende sen nerse dip aytaydın? Nerse dedirim? Bileş kalsam yarar idi dedirim. Mana bir hıyalın turmuşqa çıkan. Qarap turam şipesinin de hıyalın turmuşqa çıkan bit. Nerse? Sen bit ömrüm boyu işlemi turgan, iş bulsa yarar edip hıyalına turganın. Derende. Deki şulay bir nerse işlemişe oturasın Gozdum'unda ikili kapşığı. Okırma. Pamuçnik bile qayttım bit. Men ağa mektepni altınga bitirdim dedim bit. Sen nerse? Senin bit bir жылдан üçlüyü, kolgan fenlerden ikiliyi bit. Gel da şipey. Qarala. Sen nişik mena şulay ikiliga okup, Gozdum'da deputat bulup oturasın oğlu. Ey brat, onda bit şundilarını gına alalar. Kulay mı ne? Onda başlık şartı oturalmı, No, anın bir siri var. Siri de var. Onda Vapqa degine sırau bilesin. O egzamin tipimda indi. İmtihan bilesin. Mına şulay dizip bastırdılar da. Bir sırau verdiler onda. Mına bir evden sıradılar. 2 kingniş edip. Ulayta 4 tey. Ol avtomatiski çıp kaldı. İkinciden sıradılar 2 kingniş edip. Ulayta 5 tey. Ol da çıp kaldı. Emine minnen sıradılar 2 kingniş edip. Min ayttim 2 king 4 bula dedim. Üçüsü sizniki bula birisi meniki bula dedim. Mana hemen şu işçisini alarga verem. Birisi men aşetken. Молодец. Çepey, karal çepey. Senin de 10 yıl birge oturduk mi? Klassdaşına birer
Бүлек Мәскәүдән күчтәнәч, элитный коньяк. Коньяк Хеннесси. Йотсыз! Қайтқанға рахмет әйт! Ұлы башымны кішейтіп, мен сіздің янға қайттым. Нәрсе ауылда кибет ішләмеш төлей. Ішлей. Саран, әйдә сыйлым өзіңні. Карим, бирем. Илеттен Карим. Ай, Гүлия. Қатырысың, біз сен біле шығарылыш кешесі күні ұшлайтан сау еткен едік, ә? Әйе, қатырда. Ол вақытта сен менің құшағыма кіріп еткен едің. Қазір көресің құл қысқарғандыр енді. Құрсаққа құрсақ деген. Да, құрсаққа құрсақ десең де бұла. Яшақта да бүтілей кіріп бітмегенімдір енді құшағыңа. Шенке сен кішкіне бір ешік сарық бәрәні шекілігін әйдің бет. Бұлай енді қазіргіне кеңейдік. Қатырда. Бүтін нәрсе қатырда, Бүтін нәрсе қатырда. Әлі шул соңғы шығарыш кешесінде сен менің аппақ наскиыма өзіңнің пішірақ туфлиң білән басқан едің, пішіратқан едің. Да, исте. Біз бит ол күнді малайлар білән әзірек қиылығы үшін деп магазиннан 1,6 тиыннық сливовый деген вино алып, Салих абайлар бақ шартында жіберген ек. Шоны әзірек ояқ бұялған болғандыр тезәкке. Хатırlamıyorsun mı ben direktörden attestat alarak gelgende direkt balayrak etip gelgeni. Қаушисың деп ойладым мен. Соң ikisi de birge bulgandır енді. Yaşak, jülerşak dilerdim deyді. Исте, сен бірінші партада отырайдың. Әбістегі кібілесі білән сенің арттағы партада. Сеннен алған мәхәбәт аңлатқан хатларын оқығанда, сен парта алдына күзгі чүріп біздің аяқларыны қарап тұрайдың, Ну, ол вақыттағы ауыл малайы шунан да артығын іші білмегендір енді. Нұшылайда сенің аяқларың сәбиләнікіне қарағанда матыррақ, жымыррақ еді. Әлке мен сені шында ғашық болғандыр келі, я? Қатырысың ме? Мен сені хатлар язайдым. Шул хатларың бірсін тарих оқытушысы Абдулварап електіріп алды да. Бүтін класс алдында оқыды. Өлем деп тұрам. Онда нәрсе yazғандар қадырда істемеймін. Ана мен бұлай деп yazған едім. Гүлия, мен сені яратам. Онда бітіргәшті мен әкеуға шығасың ма? Мен саңа үйленем. Міне, шының вағада білгесі деп саңа балдақ жіберем деп, шол запискішіне 24-лі гайкі тағып жіберген ем. Есіңде ме? Исте. Абдулварап оқығанда жер тешіге болса шында кіріп кетедір ем. Битім СССР флагысы маңғып қызыл болған еді. Қатырыңда ме? Қатырды. Қадірлі тамашашылар, міне енді күлгідден тапшыры бүгін азағына яқынлашты. Мен ойлаймын сізге шоғандыр деп. Сіз, құрметті тамашашылар, бізге өзіңіздің тілеклеріңізді жіберіңіз. Нендей темалар қарасыңыз келе, кімдерді көресіңіз келе біздің тапшыруда. Біз сіздің тілеклерін өтерге тырышырмыз. Енді бүгінгі тапшыру азағына яқынлашты. Келесі шарашуларға қадар мен сіздің білән сабылашам. Исен сау болыңыз. Пока-пока сіздің білән күлгідден тапшыруда Ғамел Асқадулла болды.